Ufunga ngagula juice ya. Mangula juice ufu. Last month. So ufunye ngwene hii wamana tena ngwene ngutandana ngomushike muza kapano. Kwa ile muda bwana mwawezi. Deile mukufumaka mukutia mutenge yayi mutenge. Munyumba mwana mukutilega chicho se yayi. Tawantu tukusuzika nde tukuswana sopo wakugezera. Vana vakusuzika kuswana kuta kuskulu kutatenga kuskulu mauno yayi. Imo deile kutaka kuwalo yayi ni munyani wa ncheme. Yayi munyani wa ncheme. Tuet tikuza utipenya ndalama. Tisipanga chitukuko kunyumba kwa tipanga tisenge nyumba tipanga malo ya weme uti apa tufuma kuno tikaoneke tani tufuma kuno kucho muone noti kuno mwete tuoneseke ngevantu vali kuno vali mwete gurenge nase tichupurenge chupira iwe mea tigurenge chintu choti mwete gure tendi yenye vevivi vilipo vevivi kwani masumbeni ayo ya mwete okay mwene upandeni mkaka uyo kani tini somusha sono mwene utaninga waka awisi utaninga wako mguti kweza sangisha kuruka hapa fumo. Panga noti na paradiza sangisha kuruka. Ndamo nguleka date ile mboni ndego mpaka ndamo kugisa nazo chitombo. Kugura nazo chitombo ndara. Nza sangisima pa mfumo. Kuno ngijoni kuno unoti kukumika tomba kutonela umoyo wako kuno mwedi tuwe na drama tupanga budget ukati kazengeza nyumba tuzenge nyumba adafuma kuno. Ndanga ndikati kafike pamalo pa we. Noti mbo kuno tigurenge mavorosi kwa vichi kwa 2kg kwa ako makate masumbi kwa vichi mbo 10 ne vivu hapa nonguza kubasima hapa nafuma huko noti vakoni parira ndama ngarika juice hapa mbo yamanye ngoni yayi enda ni makola sure chimuna lumishi chindere ngendi ishi ndeo mongo suzikira pana musoeka na trouser la kumvaleko olivini skirt muvala kachisalo ichi deile vanhu vakuchita kuniseka mwene ndo kaniphalile kuti yayi mkhumba wosima nzaisake namunhu usuri vana ndengo watumanga kwa neighbor kuti wakari mboicho chikutanga waka ndedeile chifuma wangu mbochifikira kakugona yayi ndakakari yayi nachitavishi Busa vara vasisepinga varukoreka ndala juice na mzimani yake. Manya tena yamata. Ayo na unapuza na ukoreka bweka na wagoska gona. Wamana rume mboto wagoska. Yai, ngamkoreka navo hii. Ya kukoreka yai kwa mwachuta koreka ufuyito. Ule akamtangana mwanga zwawe. Busa na vantu mboikuru. Njuja. Unganena ngaire cha songe mwewe busa iwe nani. So pale kwa wakuru mabusa. Kwa hiyo unganene skanga hiyo. Uli mbusa. Ndabwa. Kulika special. Wanachironda kunjoka kakumba kumkobora. Wala chikudabwa. Wala special kudabwa mbusa yule. Dere ati mwe Monday ati night vishi vakuti night vishi night prayer. Monday. Monday night prayer tantu kutoka kuchito pashi. Night prayer day. Amada. Nyanga kana kaza. Uja kana. Kaba kundo lero mwembe wako huko. Iwe unajao je mno mtadi nao. Kwani walunjea usata diki na monenga kati malini. Ewe ni kiwe. Nini mwana wa busa pia. Mumanya. Iwe ulipo. Kwani kwa nyumba kule jeshi lisho zetu? Kule jeshi lisho zetu, kule jeshi kule jeshi lisho zetu. Nini jeshi lisho zetu? Lisho zetu kule. Dende sukulishi. Abani ninakomeza ngati hamulika kunyumba. Kule je. Kule je kule jeshi lisho zetu. So ndame kupika nisilinga. Fanya gari sina yonga kwa nini? Umanyaka tuma groceries zugula ma groceries ngara mazile. Mbona kwene nkutemwa beef. Ingekuwa na 200 ya uje. Ya wewe. 200 ni dogo umanya hewa bifu kudula yana. Ya 200? Ya ni dogo shomea. Okay, by 300. Ya mkwana. Ya mkwana. Okay. Nana utakela mutsa mwana na misi. Okay. Kwe nagasa makora bwe gasa zikepoka ikaya ya 400 chikoti. Waone eti kumikatu mundu warikini makora pa ufuma kuno mundu kaya kwa pakafika mundu wamenyengi uti. Wakawana tikuchiona. Nuti mbweni unakambwe ntena. So gasa zikirepo. Kwa ngukute mwana. Ana sumutemwa bwe. Ndikusangenge. Ikadani yote amageza anga period. Wewe wafuma paka waona mwangaza wao sona chibwezi. So ikadani yosikana nao ndikusangenge so. Okay. Okay, short sangane. Sharp. Yeah, so no.
Oh, Mr. Special. Budi. Teso. Awina miyangana. Hayo sikuchani sasa. Yongomeza. Kupepa mwanakazi apembenge ndeno. So mwanakazi rokara. Awo karani ni umunendera dripipa malafanyake hapo. Sunga ukara murumu. Iwe nyina. Chivogona Iwe chibwizi kuna ati mungu achiyembea hiyo no. Wana mwana. Urina na mwana. So kumletera mundu iwe na mwana. Ngokurenta rumu. Kwa mwanakazi kuti ari singo chibwizi wako kumletera una mara. Iwe. Wilo mesa ndikufuma kokari na kwa mayo tiya ndemuni walilipara ila kumali. Chibwizi kumangana Tunda songepo nawe so iwe. Market chaboza hiyo. Ukumaya life nawe so. Ukumaya life. Life chibwezi mboko ujaya mundu na chibwezi. Omanya life hiyo. Inamwera kwa chisanyama kwa mwa. Mwanya kusambiza na kuseka na bantu iyo zuru boy tikumumanya. Zuru boy nyamata wa magomede bajoni. Wakusambiza bantu. Mpangi mwa ikira kare iseka. Makale barendo kwa. Baba ndani yake baba ndio hapo manisaga hapa ninangona. Kwa chitani umoto kwinde mbu. Timakora imwe kwani? Naonga kwa makora. Yaitaonga. Tuzikuwa ngezi kala juzi sima. Hapa ndenja yani kweteka. Kweteka le watu ya tomo kopara ngeni ura. Akuvera mama kopara. Ndo kwera ndo suswika mbwenu mungaya tena mweso bila kwecho. Utambokera ningitu mweso. Mumbeke basi kwa pasa. Seka waka kwani? Njani wa makopara. Njani wa makopara. Huyu susu boy huyu. Unendesa hapo nde. Inya. Mkita kwani. Muno mukumufida makora ntumbo ikisana kuti were. Mungo kusu. Kwa hiyo mulingana ayi muri pabanyana adafika. Avarufika. Apa ushikesa makora monenga kachindumbo chirangesha tumba pali pose pera. Bana mwangu titugemura iko kamkumanyaka. Tiko unendeswa kuti munhu musama. Kawa linguni iwe mukiza kamwe. Ista zero yetu. Polijo. Oje mundu hapo. Wafuma pakale wande waniphalanga kuti ainza sangita kuja. Chibichi upale. Kare kana ngana isa namuru. Sasa tutatamu hapo danka. Ya wangeza kuno ya kuliko kwa nguo abanyana. Kwa hiyo kuno andafike kwa wafimla wa mlenjo atinge ya namsangana na nyane huko. Mpaka sono panode. Iwe juzi para wakapeleka ndipo para wakatenga mwana kazonga dipaini wana mrambo. Wapeleka ngenda mangu. Ngati sukaso ya mlamu yo yana makola vangoenda mbuni. Asi muri pa mitara ya ina murambo walo. Mitara? Ine nakasunyinwa ndi urendara dipi uko wakapeleka ngandama. Kurenda ya iyo nawa ana 2. Amramu awa kamuru. Prasivara vamu. Manyana ya imwe. Nipalirani bikwenda wakapeleka na 2600 mpaka wewe 26. Inyana ika 26. 2600. Ikafirisa 400 kachapu. 400 ikashakula. 3000 now yos pamu. So hey, wait. So imwe na mweso. Chichose ni everything. So ndimwe ndikamunda ari kapita zanga. Ndepa namuna ningateterani aine na mutini pano njala yani ndiri jeka likose pano ndei yoni pala kuti yani nzasange chakula muri masumbi pera munyumba umu na mkilimola tumboira wangalika masumbi yura ngumpalirani kwendekera kunyamula beef ya ichopu zero zanimalira pano yura kwendekera kunyamula beef apa ndepangiza abale wake ndipalije na pila bunanga wakazi kapepa banyamukaka na kuluta mungaona ngetira boza ko kunenesa kwa tiparaimwe utemwa mzakumene wamkondera maroro Bible analemba hivi kwindene imwe isikusona oyo yakanje tutenge aone ngetira boza mula mtijire mibai ya tingampanike stress ya jena tingampanike stress ya kwena ndalama mpeleka kata ukabonti nao mafoto pa para imwe mbuyo ya ndela mwe munenesa naonga ndaruti stem number namtumizira nge video call pa naona watu wasanga
Iwe titoda phone nawo. Ikani kuna mbara nawo. Ifone na yai na hika hapo ndani. Panaona vari busy mbesipo. Kamumanya sota kanorona machero te hai. Uri kunyumba ine ndiri ndai kaka. So bala muli mweka mbwe. Nwa ina ngampanga promise tuize kunyumba mbwe mauza tipake mwe Mwiza fumane na wakupanga benzizo hivi. Nakundileka ine pano kwa mbula shakurya.